Musa hinyane familia jo ng'anyo 31 mano makikaluore kod ng'anyo kage kwedo nengo mar mauta mane oidhre 21 dweni doho ma Machakos oweyo gi thuolo gi rambun. Jo ng'anyo go mano maki kod ketho mar ketha peini wang'o tael kod rocho yore wuothe kinde ng'anyo go ne okwedo ketho mosomnegi kendo ochuno jang'ad bura maduong' mar doho ma Machakos Justus Kituko wegi thuolo gi omenda ma aching' mar Sh3,000 kata rambun mar Sh10,000 moro kamoro. Eng'eto mare jang'ad bura no otielo ne ng'anyo en ratich jopiny kata kamano golo siem ne jo ng'anyo kik ti gi thuolo e ketho mwandu achijego dok e doho kendo tarehe 14 dwe manyien. Cash bail ya shilingi 3,000 ambayo bado ni dhulma, manake hawa ni wanyonge, wametoka kutetea haki zao na bado unasikia wanaitishwa pesa na serikali ili kesho tukiitisha maandamano tena hawa vijana wasitokee. Lakini nafurahi kwamba wananchi wamejitokeza, familia zao pia wamejitokeza na haturudi nyuma, na mwishowe tunasema hii dhulma ya wananchi lazima tuimalize. Na mwisho kabisa, kama vuguvugu la Kenya Huru pia tunapigana na hii mambo ya ushuru kupitia referendum. Na tunaomba Wakenya watuunge mkono kwa kusaini hiyo referendum yetu www.freekenya.co.ke ili tutoe ushuru kwa bidhaa msingi na muhimu kama mafuta, unga, mafuta ya kupikia, ya petroli, ndio tuweze kupunguza gharama ya maisha, kwa sababu katiba inatupatia haki ya kuandamana, lakini maandamano peke yake haitafanya gharama ya maisha ishuke chini. The demonstrations are okay, they are allowed in the constitution. With the manner we are doing them in this country, sometimes it affects very innocent people who have nothing to do with what they are doing. But nevertheless, bond of 10,000